Ni sayan rabinaka ni mbola binaka talamaina turanga na marama na darwani leo bekemni nanto baka moreto mai na nokondro ni pepa ni business lia blast digital marketing baka andra talito ko yani mataka tiko ni singa lo tulebu na katol sa bul ni singa ni bola ko to ba na bano baka tiki tiki ni kinango kaya baka o singa sutabi baka baka ndua au santo be bakarara matekitiko yani kanto be tiko yani au tiko ini ngua na bono Alberta Canada au wane ni na puni mono be rata telemu au zaka tiko baka caregiver ena bono ngo kau vivi baka talitiko ngain to na nongo digital business and online space nikua au wale talitiko mai ena nakingani nongo binakata me o mai be sureti taliani be kemoni na sando tumbeka na nomuninga ngandre moni mai buliza na kame mbaleta na business ngo miranyo mai buliza na ngoni sala sene wale zaba ni rawa ni otoriba kamo tekebuna kina siame ma indike ba mantanga na digital business na online business kaundo wasetu kayani ni kuwa esinga tiko ni to free webinar kila ni santo para madala taka buka pizza oka rua na be maza wa enanda live tika ni kinai ni kuwa karoni singa na maza ngoa baka idor na singa to city ngoa na be keito we okla mai biti ando singa ke lulu tiko ka kene karoni live session na baka idor ni kuwa barombo ka tiko mai biti be keito ke ana ka biti ko ni lotu lebo So kebaka osa binakata mo may rongoda na free info session go mo na register takanganeza mo na nungu website kato kangureza ke tep takayani meron ni dala babai ko na bono mo register kinaneza mo kinano mo email address na makasarto kana kina link yan biyo yani en na no mo email address meron yan nga isaraba na ngono sa live kina iyo kebaka iko siniraw niya ito kanong ni live malatan baka niya takataka tikon to nito kanong mo ni takataka si wososo eraw niya nagay sarap na replay ka nga bimbi mo register takaraw na damo batakin na mo email address panonggo risan na raw niyo reserve takataka kinainto na mo spot meraw niyo tiko and live session ko baro takiyama wana nito business community Iya bit kami santo baga wadi tiku me bakang balabo na seba murti tu baga me bakang balabo na business ko Vivandi Italiani, it is a legit business. Business kandina ndaka kwenye lengataka ke bakaenda bana namtaka tikumbeka ni scam iyo ene pina kama nanga ime torongo iko nakala ya mo register mo ni rongo ka baka ndin dinataka uklan ni to gole bana no baka mata texar chuko kina na ve kala wa so mena to ribaki ke baka ona scroll sombe na nungu page tiko kina na nito biwa seitiko o yo bat ke rota lungi tokani ndona turanga ndrebuli baka vengo mai biti masta sai dambella batake mara matangali baka tiko mai na bono California Mrs. Ilina ya tatambo bunga sara tiko na wani toke era sa dur tiko mai na lamani business ngo na vesinga nga sara kinda baki tiko na wani toke ko maru tak sarchu boli ni rever sarchu nga na wani rat irna turanga marama rat tiko saranga mai nonta rasa toro bani kala wai weekend na tiko ni na bono tani ukila ninda lebu weekend enda ngole mai bono tani ninda bakasangarato na mbula toro sake ndaro ninda tukuna sa senga tiko mbaka ni klasa teke be nga tiko na bika enda rawata mai nonda sa bunga weekend sa eza bana embak ni baka vengo sa senga tal nindo na ngoni sala rawa ni rawa kakina me rawa tal kinon riburu sara torne kala mersa ngole sar mai bono tani rangai rawa tembangana non rela ni baka vengo arna bita to baka tiki non robondo me rawa ni sa sanga tal mai kini bono tani ramai zaka tal kila tikungo endua ka kila rawa ninda mai tiki buna sartunga na lama ni bainga ni non zaka ya no buna era roki na business ngo weekend man na zaka tiko baletango it's very much possible to continue working and have your business running possible tiko ya rawa tiko ya baleta na system kona system ko vivi tiko kina baleta ndala ko ngandali zaka siang bukan dua ni na ya balata na nonda ngono ni zaka na nonda business se metako so
Datakatiko nga, nyo sa may dhuro na business ngo, sa may buli na kinabuli, o sa nang plaktiki ko na laman plaktiki ko na automation system, ko dito ko ng business. Na system sa nga, sa dito ko ng business, ngo na ko datakatiko kin. Eh? Nakaya nga ito ka kinungo. Ndamda nga, sana ndola talento na may buru-buru. Ilamang ko ibidetti ko na iburu-buru ti ko ilama siya ni maindo wala nga ron yung dala iko bakataw sarta nga bi ko naka robya min dala bila wa min dala min do nga nano mo stream me tanga izake bani bana no muzaka zaka ko nano income stream sa ti ko ron ko no muzaka zaka si ko min dala batale lamang go ro nano mo income streams si ba min dala batale tolu si ba min dala batale va ti ko ilama ni business ngo bakataw sarta nga bi ko so while you're working, you earn from your work. Let your business run on the side. You can also earn from it. Kan bin balgala ko chinga mo zakataka tiko. Orno biso man no zakataka today, o biso metal tinga may banano mo business that is running online Sangay tiko sarmay ko na ayaw ko nungu biggest goal ko mo binakata tiko yaw mo retire early Ausik binakata mo sa molo mo salita kata ngam sa tos tiko nung kayang bakin bula 50, 55, 60 and I don't want to be working that time. Sa siyang sarang ngay binakata mo kata tiko nung So di na niyo sa uklat tiko niyo takrabit ko nung business ngo au sa tarada kitiko kina. Au sa tarada kitiko nung business yadho maendeleo na uklani kwa sana rawa ni nabika urwati kina sana rawa ni kinabia meu vengo mena nungu thaka tunde balata ya ni usare tiko or na compensation plan na business model already nungu study takatiko that's possible for me and for anybody kapag bimbi ni sa proof takito usare de bir na saliutiko Oira kongo idhuruma isarati korilama. Liam gorsi yambaki ngwane sara koso idhuruma isarangi yambaki rosa ngapulu kadada. Aranga yambaki tulu sakapulu sara job free. They are own bosses now. Sa sanga tal ni ranga lako taliti ko tarbo no merayanda tiko pang matakalilay. Rosa sanga ni bono ni daka merli daka kinay. Sara daka batunga nan raraw ka sara tunga minon ralaman ni bal ni ranga raraw tunga ng business ko. Iya esenga ni ralak nga minikua Mada mingo se bulnga mingo sa rawaya turti kun balen to nang onar la kamay to so chinganon rata kata viviti kon business on the side kaya bibi ba ngiti kina weekend na sa ngolit may balang lebo na ni bosata na ona da putanga ni pagando doon pala tong na kanti na lebo kan tala kumay senga ni na may tunan ng titubuto mentana lista levite ngaila na so sa bakatawa tunan ng relativity ni sarkilato era sana mayoti kina na kaira rawate ti kaida bonota ni sana wote ni daka ya sena isaumbe kan ni daka rasomi ti kan kina sanango eseni ra ni relation tab ni sala ko ibiti iya ke baka ko may tike bona rawate kana ng business ngo grow it so levi ko nangono may tumbo sa ito may nangono sabi ala ko kinabitik sa ko tapatiki ko na ng business because you can take this business wherever you go baka tekito nga kinamutalibuan ni mo laptop may tiko talaga mo internet connection every weekend tunan on the internet connection. That's why we are on Facebook every day. That's why we watch or listen to YouTube every day. Sa tutupat searching ako nga na internet connection ay ko rin bangat ako chicken na ng business. Kaya ko binakata ng bulang alala ba kay labo? This is an opportunity kala you should not miss. Daka ko ni baka wele taka so na kala na baka madala ni business. Lakot ko yan yung baleta. Kaya may manasati ko iloma, kaya may sabakan din takatiko. Ayaw sabakan din na takatiko na kau may rawate lamang ko. Kau sa reditiko. Na nungu, my future is bright. I can see that from where I am now. Reditiko man nungu tumbo sa roba katata na mpaki na nungu tiko iloma. I've seen how far I've come. Au tikibu, asang talito nga nito binakato na nungu kilaba ka computer. My computer skills very limited. Laylay sara.
Iya, ausengani bakataraya me bakatawataka nanungu toso, ausengani bakataraya me tu bakatu bakandua tekiau se me uyalo lalekina, dinda ni sanang uno so tabanan renre, au ngono ustab kinan renre, au bakadengo itu manda lako, au bila katam tangamo set tala mananungu bakasa mo climb, ready to learn again, ausangay domain betale, toso tala nungu buli. Klan inta kilan sanda bisa kabatuna zakazakango, mandanga nito na training, they are video based kenda baka murretu nga baka malwa eran da kila na kahit bata na pasabalang dan nga amin da kila na pasabalang ngayon kila kinta sandali mo da baka takatungkon na da Google na YouTube libtang information yung matanga so nakaw siya nga nito rara wala ko libare taliba na YouTube kila I do my own research my own learning too Redi ka okay ko sangay ba kay rarobiao klase no na so banda toro so ba madala takso ka baka siya ni mata tibikan dandali rongo da talben dua sangay ba kay tombo ko mata kaya so naka ba kay review ni redi na training wala ko ole ba kay na Google type ta na YouTube nila sa to kina video na puro ni the digital age that we are in now information ko na information sa to na nung da puro no Sasingiraw tali nindangay mentapakalati nakae mentananubang basta siangani kilami sa kwai sartungaya. Sa ninda sa baka talibon ito kinda sa halak nga ninda Google ta kanda la pangayan da tarang ban nambita ni ban na YouTube ko lini sangay tungko na AI. Na AI artificial intelligence. Sangay yawa saray Tapangata ba binaka? Balataraw ninda raw ka binaka kina. Raw ninda dalawa na nandanto yung business ba kata kikenda men nonta patakina nonta matabubali. Kikenda na itumbo business ngo. Raw ninda tiki na raw to kaberna lubenda. Ngo into na business raw ninda tiki na raw to kaberna lubenda. O maro takati ko na singa just this week. O reven to na nung itokan. Danno kutoka nitenda keropo kala sibata may biti or sember ni riduru mo ko ay orida ni saba ka duru mi lubena mo ko ng business ko sa iki bakitin ko walunga ko sa sa raw niya mengkara ng business ko sa baka duru mo ko na lubena ngonele on talakan no kumaraw ni orida kila ikenda na itumbo-tumbo ayaw man daya talaga ito na nung baka nanan lubeng ko ngasi singkay bakitin ka bitu tiko sa ito talaga nung itumbo-tumbo usando bari taksarte nga bikwa Aunandola weekend talingana no business no one business account nona ni tavina ngo indona kan taron inda baka buli tabir kibirna lubianta bagdarna lubianta nakabina kina hira sarambula mayana rangi lako mayna primary secondary rangi lako sara tertiary sara kilato na banga taka tuna kan kombero tali chuko kenda balitan inda sang so chumba kaninda tarami baka bina kame pakatikir na ngonongo na wachingan tametik muna rata kabir and we show them how to do it. The kabana trainings and the barit tanga kenta ni sanda mate to ko kenda ni tumtubo. O tinda baka buli to ka berna lwenda. Esing dabi ko tali kurbuli. Semandali sumatal nan ray dur. No. Kala the training here nangona ngai ko sa may member kina you are access you don't have to pay anything else for the training and it's there for life. Nanito training ito lamang go it's there for life. Ndronga bibuli tangay bal. Kaya pagkamanta ko sige babuli ko kaya nga aron lang nga may sarap ko na videos. Meron ni buli da kina nang karaman na ng business. But we as parents, we started for them. Tabari takabira, this is the way to go. Business is the way to go. So tari ito may na system da tumputa kami kina. Da buli nga, da takadaka. May veng boto ile buto na rawaka. May tinim boto ile buto na rawaka. Balat ningunangan ta sa Edo may kinabag ni pagkavengo 60, 55, 60. May vengo ikan na numero ka man na numero. So that system, darin to ko na kala let's take it from there. Kanda sanda reda mingo ayaw man daw bakasam takatiko reda may buwan nung turang itumbutumbo niya kwa daka buli may edo nga man ang bagay ni vengo sa may vengo ikan na roka kalungatan ni reti ko nang rapinsin. Ser na tambang kasi tokang bakon tanang una gau gere ti ko berna gay baka vengo may sa kala in the 2000 nambaki baya korang gay vengo ti ko maya Medyo tingin ko baka no chingaya sa nalra FNPF ali nga sa may mo sarto nga yan kilay liya busar nga
na di mo sata kilele mo na lutu lutu ni ni rawaka pambi na rawaka bakila mbala tikan da singaron da kita ka na bulan na ngunung wa sa ilabanga nandang bulan na basiga ka kete santa so mo chuka na katalau na baka singalebo na baka so miti ko ng bili iliu labi korokor baka biti beketo manda iliu sesanga na liba-liba baka tagchanga na din na bensin na din na tambudangin na dab ngunong ko sa ati din na liba-liba balen tara ka lebo na koro ng tabano baka biti sa liba-liba santa so mo chuka na liba-liba adi ni banakat na baka liba-liba ni sarap baka liba-liba na bi ni vale na lamani koro santa na biya baka liba-liba kete nga so all these chiko na kenan bili Kosan tara tishkina sanga itutala na nga na bisinga koli mendang kay pakadengu sera ambera chik sera chiko na ngone merabuli la me so miti ko na nre dur ni buli sanga indo tale mera sanga yada nan rongoni pakawati menda nang garabo nan rawanga nyo kendan to no ito ke sanga kay na pakamau na tibu couch all this costs money kaya baka menda sanga baka viengu tunga itanga me na wanga lele babango bananda bobal ndana dakaro baka yana buna ando sangote kenela como sebi kenda na may tike bunanda businessi yado may nanguna sa may vengu kina na nandaraw kama nanda daka sa viviti ko na ng business iko sa narabi pa na mo peso mi may pa na ng business daka nya daka tiko bindua kambani siya daka tiko bindua na tamata siya bindua na matinto o tiko kina tanga na ngauna Tarto sara baka vengo iko. Tiko nga nang bakin yung bulaw na yato kina na mudaka-daka. Bali tarto sara pina katamirto baka susumit tagi ko tal. Pendo tal na turang si maramang wan nila kumay singay graduate tal nga may turumay na wala kuro yung gori sana solito ka nibi ko nga lala suli batikin na numuwas nilabo malako yan. May vengo sara ngay kaya na numero kachong may kaya na bi madaw ruang beka. Si bi madaw. So start your business. Kailangan ng business kenda nga andana control takto kasi ang talindua tintang garapan ng business ani alondina on business tal nga nasuli nga may weekend na ka enda suliti ka ni biko consistency is key when you run a business baka totoo ba tataka nga kaya baka ikon dalaman doon na mustoa o songa tato na min doon na madawan doon na ka na rawata si sen sing doon na ka na rawata kaya songa tato na mustoa min doon to ka na madaw baka vivi taxi ti kombeka sianga ni vivi tono mo taxi kele tu valen dono madha dono ka na rota may kina sianga batale nga yan ng business you have to be consistent do labat ti kono bisi yan ka nga malaki kino gusto nandal ba mo sto iko manalain dami sa chinga laman isto then the business will run niyo baka taxi you have to go and drive your taxi around sana kay ronyo baka labat ti ko na mo taxi yo kwengo on to labat ko bisi nga you are opening it from the comfort of your home Senga niyo kutawaboki. Yake baka ikondu ando utlakowaboki may nabesay biti sebesay burbur. You take your business with you. Onang utoki kina. Ang garabutang may kinong business. Oron niya raw kating nga may kina. Yung itaga ni nabibuki binda barong manikuwa. Bikenda na sibia tika na bagitul sa nga bulo basa nga bulo le bikenda sa dati ko na yasa bagiti ko ni klayo parents now. So bagiro sa nga bulo mandanga bagdad. Come and start your business. Ba ungeti tiko yani veiko. Lako may tike bona ng business before it's too late. So nang una, dagay do yabal, da vedi yaki ni saya na lenga Sanda baka di ngimba kami na daka se shutdown nga na company na daka tikina because that happens. And do yazo. So era daka tu baka living caregiver ay kaman de Amerika ni lebron do laka chuma Amerika ra may living caregivers Ochinga vango kisamba tenga nang kasingori si umbumbungori. Total na matabangangara. Kalau nga tamo so tabatotolo indua. Meron tal ni dito manchiko na numero ka kesena. Ito sarto mantangan na ibing ulib. So while you are still, okay, set pinaksarto nga ng bula, zaka tiko, rawa katiko, open. Come and open your business. Because you just, let the automation run that for you. Sulle sarto nga bono automation mediti baka biko. Iko nga sulle na mo may bulida. O plug de ko rawa kada na system go. Chiko na kena buli. As long as you know English, you are good to go.
Lele na mukila baka computer siang baka biya ko na kilani baka biya business. That's okay. That's me. I started like that. But here I am. I'm earning on the side. Doma leka biya on surunguna. Isan doma to tunga biya na beso minga. So kila tunga nang nung mado ni beso me. Every 2 weeks I get paid from my company. But then mengen do kila mengen non-paid weeks baka mother sawat. Bita na sing mother sawat. Wala ka mango twice. Idurumay na nungo check. Okay? Yan na nungo business. Isumiyaw may na nungo business. Rona singa, 2 different days. Ndio baka na money tika ndio baka literacho na lutulevo. Aunque la kanya vale sa tok na mailbox. Things like that. Yeah. Kila, it's my side hustle for now, but I know it will be my full-time income in the near future. Again, I invite you to come and attend a free info session. Kakuan yo rere. So tarubiro wal sartungan non rere. It's okay to have fear. It's okay to have fear. Normal tikong gormore balatan ko intora kabo. But then, kaya nga mo kaya tara na rere me taro vo yiko no mukala wilio. Yasar nga na bonosa na lenga kino yiko. Balatan kena kichik nga biko Na rere fear does not come from the Lord. We kenda nang karabi kalo, gore ser nila ko may wana kalo. Ngor na kasangata ko man na punida. Taro biko na numutos. Sabano ni binakatikayani binakawala bikem ni nando bito ko niti kumay. Bano ni binakatikayani na manindoy mo ni bingarabi no itaka ni na tormani kalaw mo ni mandike pa man nga ng business to tokango. Sabaka no ni binakataltikayani ni kalaw nga tatiko ni mode.